Daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu, warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa, iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Arragama iyyannootti osoo hin cehin komii dhageeffatu teenyarraan dhaqqabe tokko dhiheessa. Hayyee dhiheessi. Kaatu qaamaa jedhamti. Salaamtaas osoo hin gaafatin lolaan dubbii si eegalte. Maalitti balleessine dhiiroo? Iyyannoo ergadhaa jettanii kan dura iyyadheefuu deebisaan arganne. Maal abdadhee lammaffaa iyyadha. Deebisaa iyyannootti iyyaan argadha jedhee abdiin qabu. Baay'ee ulfaataadha. Isinitti mufadhee jira. Inumaa haala kanaan osoo dallansuu jabduutti jiru yeroo sagantaan soora qalbii gadi dhiifamee sagalee Farihaa fi Usmaanii dhaga'u dallansuun irraa galti. Amma boodaaf waan kana sirreeffadhaa. Iyyannoo namni isinitti ergurra nu taalinaa. Yeroo biroo haala keessan laalee iyyachuuf yaalii godha. Galatoomaa jette mee maal jettaan Usmaan? Hunda dura galatoomi jennaan. Achi goree nama hamatu malee yeroo ammaa tana namni ifatti namatti dubbatu dhabamee jira. Rakkoo akkanaa qabdanii sirreeffadhaa nuun jechuu isiitiif haa galatoomtu. Nama birootti haasa'uurra qajeeluma rakkoo nuti qabnu nuuf himuun isii waan gaariidha. Iyyannoon sii maaliif dhiyaachuu dhabde? Nurraa qulqulleeffattee? Kana qulqulleeffachuun ulfaataadha. Iyyannoon gama keenya dhufu haalaan hedduu. Ammas namni gariin gaafii fatwaa bifa iyyannootiin erga. Gaafiin fatwaa sagantaa addaa qabdi. Qophii tanarratti iyyannoo jaalalaa qofa keessummeessina. Gaafileen gama keenya ergamanii hanga ammaatti deebisaan argatiin kan dabaree isaanii eeggachuutti jiranis ni jiru. Nuti gama keenyaan iyyannoo gama keenya ergamte hunda if eeggannoodhaan to'anna. Iyyannoon dhaggeeffattoota keenyaa amaanaadha. Amaanaa namni nutti kannate ulamaan gahuun dirqama nurra jiru. Waan humnaa ol tahee osoo nuti hin arginu jala dabreef dhiifama akka nuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Garuu nuti hanga dandahameen iyyannoo teessan hunda dhiheessuuf ijibbaata ni goona. Mee ammumaahu akka nu jala hin galle iyyannoo duraa dhiheesse kaa. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Naatu Qaamaa jedhama. Maashaa Allah. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Jazaa keessan jannatul firdoosin isiniif haa deebisu jechaa gama iyyannoo kiyyaatti ce'a. Ani waggaa 4 dura heerume. Osoo hin heerumiin dura jaarsa kiyya kana guyyaa takka illee argee hin beeku. Innis ijaan na argee hin beeku. Maatii keenyatu fedhima isaaniitiin nikaa nuuf godhan. Akkaataan ani bultii itti eegalee hanga ammaa ajaa'iba natti ta'a. Abbaa warraa kiyya kanaan gaafa walitti dhufnu dhimma salaataa akkaan akeekkachiise. Lakki humaa rakkoon qabu an salaata dhiisee hin beeku naan jedhe. Garuun salaatu yoo salaate jedhuun natti qoosa. Yeroo hedduu gorsee dadhabnaan ka'ee gara maatii kiyyaatti gale. Ani maatii kiyyatti gallaan na jala dhufee maatii kiyyatti boo'e. Wayita maatii keenya bira dhufu salaata gadaan godhu. Abbaa kiyya wajjin masjida dhaqee salaata. Ani immoo waanuma jedhee maatii kiyya amansiisu wallaale. Hin salaatu jedhee dubbachuuf abbaa kiyya wajjin masjida dhaqee salaatutti jira. Booda maatiin kiyya na kadhatanii ka'ii wajji galii naan jennaan ka'ee wajji gale. Wayita manatti gallu inni salaata ni dhiise. Booda waan godhu dhabnaan na hiiki jedheen. Lakki ani sin hiikuu ati na hiiki naan jedhee natti qoosuu eegale. Rabbiin intala takka nu jidduu argamsiisee jira. Nama hin salaanne wajji jiraachuun akkaan ulfaataadha. Kanaaf daa'ima tiyya ummaa tiyyatti kennee ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Amma biyya Arabaatti dalagachuu jira. Inni ammoo maatii kiyya bira dhaqee daa'ima tiyya fuudhee uf biratti galche. Anni kaarraan buusne isiin jaartii tiyya jedhee dhaaddata. Mee furmaanni kiyya maali? Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jetta Usmaan? Ifatti waan jirutti himtee maatiin sii silaa waan kanarratti isii gargaaruu qaban. Iyyattuun tun waan inni salaata dhiiseef isa wajjin jiraachuu jibbite. Rakkoo biroo isarraa hin himne. Salaanni ammoo mataa waa hundaati. Akkasi. Kanaafuu maatiin isii dhimma kanarratti haalaan itti jabaachuu qaban. Inni hanga fedhees booyu. Yoo salaata hin qabaanne faayidaa takka illee siif hin qabu. Inni wayita maatii isii bira dhaqu ishee kajabaa taakaa. Abbaa isii wajjin masjida dhaqee salaataami. Kiyyaan nama tooftaa baasuu beeku fakkaata. Tooftaan salaataa tun garuu hamtuudha. Mee waan hafe gamoo abbaa murtiitti dabarsina. Ati iyyannoo lammaffaa dhiheessi. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Saatu Qaasaa jedhama. Salaamtaan tiyya bakka jirtanitti isin haadha qabdu jechaa gama iyyannoo tiyyaatti hin caa. Ani haadha warraa tiyya akkaaniin jaaladha. Isiinis haalaan na jaalatti. Inuuhuu yeroo hedduu gaafa na dhabdee addunyaa tanarra jiraachuu akka hin dandeenye naaf himte. Anis haalaan isii jaaladha. Gama bareedina fuulaatiinis Rabbiin kiyya akka anfaa'ee lafa naaf kaaye. Rabbiin intala toltuu bareedduu tana na badhaaseef galanni haa ga'u. Jaartiin tiyyatuun ibaadaa irrattis haalaan jabduudha. Amma eega nikaha godhannee waggaa 2 deemna. Garuu qaamaan bakka takka hin jirru. Ani Saudi Arabiyaan jiraadha. Isin ammoo biyya jirti. Isiin gama kiyya dhufuuf haalaan jarjartee jirti.
anis akka daddaftee naaf dhuftuun barbaada. Garuu humaa haalli nuuf mijaa'uu dide. Karaa baharaa malee karaan xayyaaraa cufaadha. Hanga silaa humni tiyya dandeessu hunda haala mijjeessuuf yaalii godhuus hin milkooyne. Isiinis paaspoortii fi waan hunda qopheeffattee viizaa dhabdee taa'utti jirti. Dhihoo tana baatii 2 keessatti yoo viizaan naaf hannamuu dhabe karaa miilaatiin hin dhufaa naan jette. Abadan kun hin ta'u. Osoon ani lubbuun jiruu karaa miilaa saniin hin dhuftu jeetiin dhorke. Duba akkam haa godhu ree naan jette. Ani amma rakkadhee yaaddoo jabduu keessaan jira. Furmaanni koo maal haa ta'u jettan isin qopheessitoonni dhaddacha jaalalaa galatoomaa. هي زوجتي عنوانها عنواني Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أبلون لقيفتو تهردوفوتات تي في نور الهدى قيسه بروغرامة لدى جاللا غافلين تيسان خهرا تغرا لدى جادو ستان دي بسان سيدا أكر ما قديك قروا وانما أجاب سي سرة تكايو وانما قمت سي سرة rakkoo dhibdee obbaliin jaarsarraa himatu takkaa'uu ta obboleessi jaartirraa himatu himataanis takkaa'uu himattuunis yeroo yaada isaanii dhiheessan faaruu jaarsaatii fi faaruu jaartiidhaa wal laal qarxam wal godhan duuba faaruudha kana boodaan deebi'anii rakkoo walii himuun wanni laman kun walitti dhufuun hedduu nama ajaa'ibsiifti. Garuufu wanni namatti dhagayamu warreen gaafii kanaa dhiheessaa gaafiin duratti jaalalaan qarxam wal godhan kuni jaartiin tiyya gaafii tanarraa ana jechuu beekuun ooltu takkaahuu jaarsi kiyya gaafii tana jaartiin tiyyalleen beekuun ooltu jechuu akkanatti mufanneef dura gartee faaruudhaan qarxam wal godhan na fakkaatti walumaa galuttu deebisaan yaada keeysanii takkaahuu gaafii teeysanii akka arma gadiiti. Waa hunda dura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Gaafiin irraa obbaleetii teenya takka gaafate dura akka jettu obbaliin tuni naafi abbaan mana kan kootii eega wal fuune amat 4 garuu wani nama ajaa'ibsiisu irraa taniin hoggaan kophaa taa'ullee mataa kiyya hooqadheetuma hadubbiin tun akkami je'eetuma if gaafachaa jiru. amat 4 kana keessatti guyya tokko gurbaana fuudhe kanan agarre fuudhaan duratti inni illee nan agarre odoo nutiin kun walitti hin dhufin ka walitti dhufeeni kaanu godhe haadhaa fi abbaa keenya tunis takkuma gaafa sirra haga arraan tanaatti dubbiin tummatuma keessa nayayaati safuuni keenya kun akkami jechuu walumaa galattu rabbi walin nu fide namtichi rabbii walin nu fide kunis ajaa'ibaati akka waan takkaatu addasaa tanaaf rabbiin hin sujuudiniiti wani isarraa arku ana ammoo rabbi kiyyaan na beeka salaata kiyya takkaan dhiifne garuutu wallaalaa fi ni barsiifatanii mee waa warri keenya na jaalate jeetiin waan hin danda'uun isa barsiisu seeni an isa barsiisu seennaan maal kanaan juuteere barku waan hedduu nama yaachisuu miti ani gama kiyyaa ani waa takka salaatan dhiifne eegaan saalfadhee anaatu if beekanaan ja'a garuu guyya tokko isaa rabbiif jecha adda lafa kaahuu agarre mee dhiiroo hirriibaa kuteeni takka huu dhiiraati ala salaatee dhufa je'e yoon ifiin salaata akka fajrii mana bula ka'i salaati je'een maal kanaan ju'u teere hanjama salaatinaan ja'a amma gaafa dubbiin bakka tana geesse malli biraa hin jiru kana baasu karaa abbaa kan kootii kanama kana naafile jeeti akkasittiin sokkaa deemee duuba mana keenya dhaqe hoggaana nachi dhaqe na boodi fiigaa dhufe duuba waan nama ajaa'ibsiisurraa abbaan kiyya nama hoggu takka illee masgida irraa hafne
أباخي يا وجه مسجد لك صف الأول ملين ربته الله أكبر إني صلاة وقسنه تردو تاجائبات نما أمد ديدم صلاة جرو فكات خانقا قربان كنو قچر رأس ديبيني نخاسني نان جنانين لك أنسي وجين ديمون جين أكسي أباخي يتيمي أبا مالي في ديمني نانجي بر قربان كنا مكانا خاوغا سبير دوفي شيخ يفكي سخون نما أكناتي قو يوم تقول لربي ساتين سجود جين أبا قربان صف الأول الصلاة قربان صلاة الجرا أتي وسواسا سجرا خي وجديم نانجي أبان كنا ركنان مي أباخي ياركن در بجيتين وجديم هوغا منا أولسيني إني إسو مدوبة خانو ما خاليسني خراك إبلاتو ينبي خدوبة أما قافة دبين بكتنا تاتي أبان كان كوتي سواني أنتي من الرافورة تودي قربا خنا خغرتي إسما دابتي صلاة وضوء ما أبو في قبات تسات الله نبتو قبل غرغريتم الله أكبر جتشو ساتو أركملي أنين كن أمو جارتي ساتي أنين توني خيسا قبا ساتين بري وانين نتي أما قربا خنان منقلان نقدي سنجين دوبا أنا كانت سوجي انجراتشو هندن دو سي رب بيني دوغا جتين نما إيمانك أبوتو بكتنا في الرالة دوبا مال مي ركونتي أما وني رجيسي مالي عادتي eegaan dubbii ol qabee gaqqabee miicee abbaa kootiinis gahe waan naasik adabee isaas gorfadhee waan gorsan irraa fudhatu dhabe ilmoota katan rabbiin nu kenna haadhati yara darbee biyya irraa baafadhee biyya arabaa dhufe arra hunoos gahe carraaqachuutti hin jira inni halkanii guyyaa gara warra keenyaa dhaqeetuma waan nama ajaa'ibsiisu oduma iseen ziyaaru ilmoollee fudhate arraif bira galche warra keenyaan ana addee fuula bara baluu جال لي سيدا هريبني أنلفو جيتي خجيبتي وديس أنمو قرالة تشوتو أكمل أنقرتي نقافي ولي جدو جروتين دا خماجرة ميواني سنايا دمالي يجدتو بليتين دوبينتي نماليني خوال تشيفتي نماليني رفا تشيفتي عدتين انتلتين ولو ما قلتو dogongorri guddaan ati qabdu tasila ati gaafachuu qabdu dura anaa ala jiru lalal anaa ala jiru gurbaa kanaa ala jiru manguddoo walit dhufteenu kenniteeni kan keenya sun akkam jechuu sirra ture tak talammeeysaadha yoo rabbiin jiruu si wajjiin siif kakatabu taatee gurbaa kanatti kadeebitu taate akka amma ati himtutti manguddoo walit dhufteetuma soddummaadhaan wajjin qamahanii lulluqatanii haasawanii niqaa walitti isin guduunfanii namni gurbaa wakkalate hin jiru jarri walit dhufeetuma sii kenneen addayaa an fakkaatti namticha kanaan dhaqiitii niqaa kee sirreeffadhu kuni tana qabdi talammeeysaati gurbaan gaafuma duraa sanirrahu akka ati jettu kanatti khasalaata gartee rabbiin qabne taate ni khumman saatu hinjiru isa wajjin ciisuun sirratti haraami tanaaf jecha furmaanni maaliree arra wani dhaabbatu gurbaan kun yoo gartee gaaf gari khasalaatu taate munaafiqa ja'amaa kaafiran ja'amu yoo khamatumaanun sujuunne taate salaanni guyyaa san abbaa kee biratti gartee sassalaatu sun salaata munaafiqaati yoo nama rabbiin sodaanne tahe akka ati jettutti wudu'aan malitti illee masgida keessa dhaabbachuu ni malti warra akkasii meeqa garree duuba ani hamataa kiyyanaan jee jira gaafa akkanaa karaarraa na qabdee na ol niqe sun eega ameerikaa dhaqe naan ja'a bar gaafa akkanaa kana karaarraa na qabdee waliin salaanne jettee na ol niqe san barqaanyumateetii fi ol seenee salaate taa'ee quraana illee qara'ee duuba salaata illee si wajjin salaatee deeme bar ani gaafa sanii gartee wudu'an qabuuti salaanni kiyya san akkam jee kana gaafatee jira rabbiin kiyya natti shaahida tanaafuu warri kanaa waan gartee heddummaatee jiruuf jecha dogongorri kee guddaan akkuma ja'anittuu yaa obbali bultii fi qabrii qoba qaban هذا أبان كان قرباء جالن نسيدر كون الرتي حرام
warri gurbaalleen intala takka ta inni jaalanne dirquun haraami bakkatana gartee warreen walit dhufanii haadha abbaan yoo gurbaa kanan heerumne ati islaamaa fi nuti ati fi nuti islaamaa fi kaafira ilmoo isaaniiti warreen jaan rabbi isaanii haa sodaatanii ilmaan isaaniitiif bilisummaa haa kennanii intala takka walit dhufanii gurbaa fi isii wallaalachuun dirqama hukmi shari'aa keessatti akkuma obbaliin tun jette jarri kun waliin garre jarri eeysa wal arge harkaan qananiiti halkan aruuzaatu jarri walit dhufuun sa'arra wal baratammo waliin haasawammo wallaalatammo wali qanani'an horiitu horii dhufee walumatti qanani'an jechuu tanaafu eega arra jira gurbaan kuni khakkanaa khatahute gurbaan kuni khakkanaa khatahute karaa dandeemuun abbaa kee amansiifadhuuti narraa hiikaajin fasrii barbaade yoo gurbaan kuni gartee bakka dur hin jiru naaf qaceelaan ka gartee isa keeysa ka jiru taate nikaa keeyatillee keeysa bariiti nikaa haa sirreeyfatu rabbiin si haa qaceelchuu huma siin jenne duuba kanneen duuba fakkaataa keetii cufaafu dhaamsi dhaamnu rabbi isin uume sodaadha haadha abbaa bakka buufattanii intala kana naa dheqaati nikaa naa godhaa jettaniin usina rabbi sodaadha abbaa kee haa ta'u akaakuu kee haa ta'u obboleessa haa ta'u eessuma haa ta'u adeera haa ta'u nama tokko keeysa abalu si wakkaladhe intala warra abalu abbaa kiyyafaa wajjin dhaqi laal takka abbuma keetiin hoggaanii fi abbaan talaa bira dheeytan ragaa nama sadii irratti eega maariidhaas maqaa dhoytanii gurbaas narraa bara intalaas narraa bara ka ibaadaa isiin qabdu nikaa ammoo hogga gartee naa gootu anis hogga abbaan intalaa intalatiyya abaluutiif nikaa maxxanse hogga abbaan intalaa jiru ka inni bakka buufate maal jaaree anilleen bakka abaluu bu'ee nikaasaa qeebale yookiin maxxanfadheef yoo kanumatti lafaa kee anilleen nikaa qeebaladhe yoo je ifif qeebalate namni inni bakka buufate maqaa gurbaa dha'uudha qaba gartee nama bakka isa buufate anilleen bakka abaluu bu'ee nikaa qeebaleef intalti eega gartee gurbaan naa tahe jettee abbaa bakka buufatte wanni takkalleen isirratti hin jiru ni huma gartee gurbaan khurfaawe mana siidhaa gartee if qopheessee qaysiidhaaf lafa kaa'itti galuu malee huma takkatti illeen wanni dirkalleen isin laaltu namni waa hundi harkasaa jirtu qawa hunda xaliileffachuu qabu gurbaa kana walumaa galattu dhaamsi dhumaa maal taharee akkuma reefu jennetti yoo gurbaa kana waatu naatti hafe jettu taate nikaa ganamaa keeysa bari yoo ha manguddoo walit dhuftee shuhuunni hin jiraanne akkanumatti manguddoo walit dhufteetuma nikaa gooni kajean taate nikaan sirriimii sirreeffadhu ammoo gurbaan kun inni isuma ani biraa deemee ala bahuudhaaf jecha arrallee maallaqa kiyyaaf gorora yaas malee jaalala bultiitiyyaan qabu kajettu taate abbaa kee laal nama manguddoo nama ulamaa itti ergi abbaa kee kana sirrii jirtu amansiifadhuutu faskhii firraa godhi odoo gurbaa kana wajjiin nikaa kanaan jirtu nama tokko wajjiin alatti illee waan jaalalaa haasoytee rabbiin si gaafataa beeki gaafin itti aantu ta'u obboleessa keenya tokkooti obboleessa keenya kun akka jiru rabbiin intala takka naa kenne taniin akkaan jaaladhu ta'isilleen akkaan na jaalattu dhuga jaalala irratti malee bultiin hin jaaramtu ta'uudha qabdi maal jaa obboleessi kuni intalti tuni jaalalatiyya yoon guyyatti hin dubbifne saboo anaa kana akkaan ani si jaaladhu beeyta akkaan guyyatti sagalee ta'e dhagahuu fedhu beeyta bara ani ati sagalee ta'e dhabuu dhiisi addunyaa tanarra ati yoon jiraanne ansi booda jiraachuu hin fedhu naan jetti anilleen akkasuma duuba jaalala gartee dhugaa tazalaalam taatu ammoo rabbi isin haa godhu duuba rabbiin hedduu naqananii intala kanaa tana naa kennuudhaan kanaa wajjiin intala ibaadaa qabdu
خنا وجد إن تلبرين نسيد أوان برا فكاتو حور العين الدنيا دوبا ربك يا إن تلكنا نتفيدو داف ننقلتهم فد أتلي خكسي ربي سياقول آمين جي دوبا ما لركونا مرابطو أبليس دوبا إيغا أمال لمتين ينبودت إيغا نسيني خاقود دي أما يسين بيجرتي خونيس كأجائباتي ألو مجرى بيخا خونيس قرب انت لنخا قدت إيغا نخا قدت أما تلام عبادان إسيتي في بريدين إني أديسخوني تكا سوراتهم ملا تكا هو دكي درا والبيخني بيخو ملا ولو ما قلتو انت لنخا قدت انت لتدوبا يسجرت انت لتبيجرت أتي يسجرت سعودي خيسان جر خايون انت لا مال انت لتي هالكني قويا خروم خمينين الدهر كر خايته أبا منخيا لك أجتشو دا يادا جرتي أنا الليل أكو مسن هالكني قويا خروم إسين التنبي رجيسو يادا جر دوبا خرا شوف قرته لا شوف دويتين ددبي أمو إسين قم إسيتي بأسبور اللي بافتين إيجا جرتي دوبا دي هو تنوان نرفت شيسو وانا انجتو سلكينة بالبلته يا أبلو خينيا يو قرتي نفيدو خدت نبدو تاتي خرافي ذاتين أني خراب بحرين 6 رفا خراب بحريتين قرطم من الليل ننياتو 60 رفا تناف جيت شمال جيت تنان جيت لكي هن رفين جيتين دور كدوبا ركو كناتي تون هركاك أبا مي أني سالة خدا خيسان جرا مال ملنا رويتني جتي دوبا أبليتين تي أبلي سغين دي بيسان تنتي يا أبلي سغين تطراتي جارتي انت لسجالت أركتشون تجالت أركتشون وجعل بينكم مودة ورحمة ربين جي بلتين جال للرراتي ربي خيقلتهم فد خنا قبان انت لعبادك أبدو أكسم اللي تفولك أبدو أركتشون نور على نور جانيني دايما في دادا ولقنك ميدوبة هاته ركون قدان سيهر كاكبدو انت لتكني خاقو رتي انت لدوبرا عمل لما نخا مليتاون ركنا في دبيتا ودو تيسو حاسن نفانسن جدو سيني قربان تبرا فور إفاجاني يرون قيرتو دف أدي سنباسون مل خرخاني نس إسيفا حاسن نتو ديسي قربان بر انت لكنا وسقادمي جرا فاجي جاني أدي سنباسون مل إسيلي قربان انت لكنا وجين جرا جاني وان اسم في تكوبان كابني اتي اوديسني ست اللي اوديسني ادى اسنان بسورات مال تناف نموني قرتي لا على تقدون فاخي جيفتني خانا نخا قدتن أبلوان ربي صداتنا انت لنخا قدت يو هيرا سيران كبا بكيسين جدوتين تكون دن ديا جتة افكور فيسيتي ديمو خدن بيسوتاتي ركوميتي اتي هيران كابني سيران كابني انت لتنا أتشرا خاتي رفو هندن ديني نخا قدتي قرانياتي جروسي دا أكاسي لاغانا من نكابت تدوركتي جراتيسون دوغن غورا قد دوبه تم رابط فرماني فرماني خواه مسدي تدراتي والنسي غلطهم فنو تربي اللين سر راجالتو خراب هرين هندو فنجته جالل إسيف قبدو في إسيرت هنا فوداف واني سنگرتي أجنبي وجين دوني تكاو سفينة خيستي حالا هما دان خراخنا ولين رفني بجتش إسي دور كداف ربي سرها جالتو هنا فاق أباتشو خيتيف غروغا دور كون كيسن يو آتي غرتي وادو يفتي نقبان إرهدون ديرا جارتي تلفون فدو مالف جارتي دوشا تقابو جراجيچو يو كسيت تبراهن قباني isumarratti gartee hinaafuudhaaf jecha hadhoorkitu taate rabbi sirrahaa jaalatu hinaaffatana khayrii irratti rabbiin siyaa heddummeessu duuba talammeeysaadha karaa dandeemuun ati ilma dhiiraati furmaanni dhaqi eegan talti tuni intala rabbii waa meeqa kenneef ibaada bareedina jaalala waa meeqa qabaattu eega taate intala tana yeroo ittiin gubini bakka isin jirtutti dhaqi itti dhaqiiti أرانتنا هيرسي غرغارا فيزا سياحي جاني خوغا دفت سعودي تنا خيس اللي بكفيت ديمو دن دي سجرة سياحي جاني كعمرة ملي
سني وجدوا فودن ديسن يوفيت عمره وجدوا فودن ديسن انت لا تنا اتشت استيسه فيزا اللي ارجيتي في خبا اسين دفور حكمي شريعتي اتديت اسي تنفيدوتو ورب جاله ترى تنافجج تكا اتديت تاشير عمراتي في يوخين سياحي دا وجين دفو فلان تكا هو مو انيس هندقو هندن دو اسين غرتي دفو هندن دي سيوتات تكسي اكا غيت دلت بيخ تكسي دا ومني أورومو يدكات مليون ديدم كبدالا يو دكات مليون ديدم مشان اللي نتا يرو أما غزتي دير ردالا قدا تناوان تفجج ونن تلتنا قرنياتي جروسي تقبدو فين جرتو انت لنا ما هو لا رابني خرا قديسي وان دبر اللي إيفا مقافت أمو هنغني خان تيسوس أكاني فنفقان سر جرتو بيخ نياتا لغاتي وفتا وهندك سر جرو بيخ تنالي إفين الرانفتين يوني في هنگ أمان تنخا قرتي لكي في خانان كجرات تتات وانسن اللي سيتو خفل أكو مسا يوني في فيد أبان هسبتال اللي ديد واني خون اللي سر جرتي أكا إرهدون علماء جانت ووالان سارت تنافو رامسي قرتي سيف دافمو داممو قابوس أكمان أما سينجي إخنا واسدين كان الرافلدو اترافي لالي والرخيسنين مريهدو أتدور ربي خيتي مريهدو ركال مسألة استخارة يا ربي خيا انت لثنا وجين جرات تشوفي إسيتنا قديسو أكرج آلنا في الجيتي ربي خي خردو ربي إنما إسام مريهاتي هنيون قيسو أمن يجيب المضطر إذا دعا لا سيقالي نمركو خيس جرو كان مجلا أواتي ستولتو هنجرو ربي تكي ملي تنافجج ورركة اللي خرا ربي ديبي ربي ساني خدتو ديرا دلان ورركة أبسان اللي واما منمته قافته وان قافته سان هجير أولج ولمانو ربي النها قولو أما قافي كناتي ولتديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني